Hello, Tuni Cookie News in Vazose, Nabon Tavin Lem Nehivin. Tuni, date 4 February 2026 ahita in. Tuni in Zong igam sungova til so ho niao cha update hin bol kit hitin chole holim na niao khat zong in nei deu ai aji chu zan la azong chu mi tampin phone hin bol vin inbox hin bol loi WhatsApp hin bol loi tampi aumen ahin la igam sung inam sung din mun hi akivet ting le achang le hin ke ponabi se ki ham theilawa hong leuzi a hi ze achu min zo khat le ilong han pe nova thu ki sei han lang hele I sei hil zong tampi hong khan ti achu zan la achu skip anaki bola zan la achu video anaki sim lo a hi in a hin la mi pi ho hin I he che no mo tampi a umin hi che ho chu henge nang ho he nom banga chu niau khat hi sei chen lova ho tai ti za chu tu jing ka azong hi chi video hi in sim kit no hi in hin la hi che wa hi tiu hi ti hi lo la hi ti hin thulu na ne hi ti wang hi ki sei ngam lo hi na ki sei thei lo hi in ni ji chun hi theya hi le niau khat idea inei theina diwa tu nia hi chi video hin ve ho zo sen jong lunggel khat apo do theina dinga chu in sai deu hin tin tu hin zan hi thil so ho niau cha update hin bo loi tin chule kukinam igen thei I ha sat na ho hi tu hi nonggel do phat ai tai ti jong hi ka sei do no men hi chu niau cha in sei hi tin tu ni 4th February 2026 Meitei government sim na government sim na Kuki MLA zau ti hi in hi chi chunga hi mi zan ham khat hi kilung kim lo a hi in hi ji chun zan la zong chu video cha chom hi ang viral he zengin mi khen khat apona ta I gamin ama dinga thi ngama ding ho jong tampi ahung do ti ho jong hi mu a hi in neu cha video ga velo hen zan la thil so ho he theine divin video neu cha ga veo ti tunin ta pa ho kalung hai lo now vet sana koi tabang popular government Kuki MLA join la hilai gamsung Kuki area chat thei lo ti Ano talay na. Zang kita lo nan khan. Jadi satu catatan kita tahu cenah.
hi chi chan chu video iga vet thei hin tin jan la Kuki le na chu nasata mun tina hi thal ki ka ma lungkim lo vet sa na cha chom ho video na ki sem ho jong aumin hi ji chun mi tampi hin tu le tu inam sung din mona hi nasata an po na kinein koi tabang meitei government sim do na dinga panla uma hi le Kuki len sunga cheng thei ta lo ding Kuki cha te chen na sunga cheng thei lo ding hi ti chan ge jong hi thu an ki sei do ho chong tampi aumin ahin la zan hi news ho chu ga velo he news da choma jong hi inamu de wa hi in ahin la tu ni hi the Hindu kona ga la lewen hi chiwa jong hi wai khem chan iti jiu yumnam khem chan sing ama hi next CM dingin lendo hi tai ti jong hi mu hi in thulu ki mu da na chu tu ni la ting la hin ama hin ot taking ho jong anei ding hi ti ho chan ge jong hi mu hi ki nin aban le hi chiwa meitei government tha sim do kit na dinga jong hi Kuki zo akona hi MLA numai khat hi ta chu pi nem cha deputy CM dingin jong tel do na len do na ananewi ti ho chan ge jong hi mu a hi hi chu chung chang ho hi mi tampin I he na wa chu iponaw win nampi ki thulu na ahi lawai le lung thu thum ho thu thu na chu hoilang ge hi tam ti ho chan ge jong hi mi tampin in sei win mi tampin hi ta chu kinem ta meitei government tha sim do kit na dinga Kuki cha te ki zaw lo dinga hi ti inam sunga lamkai hon thu thu na nei ta wa hi le ti chu lungmong sela ki hi in ahin la tu ni hi chitabang thu so ahung kit na ahi le chun I chan ham khana boina nga hin to kit deu ahi in tu jong hi ga veleu chun meitei government ahung ki form do ta hi le chun I chan ge again theina ina to wa tu hi I chan ge again theina hin to deu ham ti pa jong hi I chan ham khana gel kham set ahi ta in tu le tu jong hi meitei hon na sata center government pressure abol je wa chu government tha sim na dinga CM lui pa chu pai do atha khat tun ding aban le Manipur government tha sim do ding hi chi PR ki chai na ding hi tul ha 13 lehin ki chai ding a hi ta in hi chi ma sangye ya hi popular government isim do lo wa hi le Manipur hi hungki thei a hi lo wai le Manipur gam sunga thanei na jo se center in ehin la pi han lang hil I chan ham khana ki gen thei ding a hi ti je achu ama hon jong tu la hi panna sata la wa ki control thei chana ki control a hi in e ho hin gel lew hen tu la Manipur gam sunga boina lo a hi lo la meite hon boina a hin sim lo pau hi ei ki cha no hi tan te a hi lo wa hi le Kuki cha te thum hi api no mo hi tan te ti ai gel mai theu ai in a hi poi tu hi meitei hon hi chitabang government sim do theina ding te hi pan ala je wa ki sumo a hi bowi ti jong hi ki sei do no min chule jan hi hi chiwa ot taking anabol na wa a video neu cha ga velo han ot taking ka ti in hlen do na ananei na wa CM tha hlen do na ananei na video a hi ni chiwai ga velo chun CM lui pa hi anui da na umen a hin la aga ke hei mang na ho ga velo chun ha jong thip chat jeng en chiwa ho velo chun alung kim lo dan ho jong khu mu thei a hi in aban le hi chiwa jong hi ama hin chibai jong bo nom lo a hi lo vai le ga ki koi pi ding jong ho nom lo a hin la ko ma pa hin anop ada hi aga kai pheya ki koi sa hi in a hin la mel hi event na hi le chun hi chi biren jong hi lungkim lo hi aji chu ama CM hi na pa chu midang khat hung chan pha na chu ama jong hi I chan ham khat na an lungkim poi ti hi chiwa ko na jong hi mu thei a hi in veleu chun ama ha polanga pot ding bo hi to gon anei jing ai tai na hin la adang ho hin ai ta chu aga kai khom na wa lim kila na ho a hi lawai le
hoi ta ki form do dan dewa hi abolo a hi in hi zong le tunia ku ki cha te jong I chan ham khat na hi chi ahung ki form do a hi le I chan ge a gen thei diu ham ti ho jong hi neu cha hin sei diu hin tin chole hi chi Delhi meeting a hi thu akimu dana chu pulet pau he adam lo ze in agazau po in kuki zo MLA mi sagila a hi mi nga agazawi ti ho jong hi mo a hi in chule pulet zamang haukip ama hin hi chi meeting abol live a alung kim lo ze a chu midway a ti chu meeting abola lo live a ana pot do in ana chi mang tai ti ho jong hi mu ai kit ne nei ngi chi chan ge ya igam inam ngai lu a kitip na ho pet cha a MLA phabe pi jong aumin a hin la inam pi ding ge lova ama an kong ding bo ngai to a pan la jong hi inam sunga umolo hi ti hi iga het the ni dewa in sewa hi in a hi le jan hi a BJP headquarter a thulu na ananei ho chu neu cha ga velvet leuhan yumnam khemchan kiti pa hi chief minister ding in hlendo na ananei win deputy CM dinga hi mini anal hengdo veti hi chu ai wanga khat hi Naga People Front a kona ai za chu ama ho Naga People Front ho chong hi koi pen hi ding ham a hi lawa hi le koi pen chu deputy CM a koi do di ham ti pa ama ho jong ki boy kit nova hi ta chu ami hi anakil hengdo lo hi jong le NPF a kona chu Naga political party a kona chu khat kil hengdo ding aban le kuki political party langa hi pinem cha hi lendo a hi ti hi a hi in hi chi hi mi khan khan in isei wa hi le pinem cha anop lo tu ni chan ge phot chet a hinai poi ti ho jong hi mu a hi in a hin la anop lo wa hi le chun tu ni a Naga People political party a kona kilheng do ho akita do lo banga chu kita do lo ding a hin la tu a hi hichiwai hlendo na aneyu a hi tain itiam khana hlendo na wa jong hi pinem cha anop lo wa hi le chun MLA hon letterhead anei so ke wa hin hi chu ho a ko na jong chu anop lo na thu a sei thei a hi in a hin la tu ni chan ge a thip be a uma ot taking chan ge ya I ma cha a hin sei do lo wa ot taking a hin bo lai le chun a phot chet na hong do ding a hi ta in chule home dinga hi Govindas hleng do vi ti hi mo ai ke nin hi chu holy hi confirm phate ta hlen do a hi ta in alang khat na news phabe pi a hong ki sei na a cha hi le puelem khaute a hi in a hi lawa hi le tu a pu ngol sang lur amani jong hi infala landing dinga hi infal airport na gachul hon dinga hi to a jong hi ki got na nevi a hin la kuki nammi pin phalna ape poi ti ho jong hi mu a hi mi pin voice inei lo je wa tu ni a hi igam sung inam sung wa hi eima dei dan cha lamkai hon vai a hop ma hi in I hung ke boy ti lova patna anaki saita in a hi the a hi le igam sung inam sung wa separate administration ti a ithum ta wa hi le sedo government ki se mohitin ama ho ke het to na lowa chu koiman pan ila lo deu ti hi na sata na ki sein a hin la koiman ina ngai hla povin koiman ina sa povin eima area kivet so ke ji wa tu ni a hi chi to banga ku ki cha ten Meitei government form na tinga koima jaw thei lo ding ti a thu anaki seina a jong hi tu ni a e ho la na lamkai phabe pi hi ana jaw a hi ti jong hi he thei diwa hin ta lang hin ten tu hin kuki nam pi gen theina nunggel do kit uti ti neu cha ga velohan inam pin gen theina ha sat na 2000 masang laya jong I chanam gen theina an ki to jong le atha be a tu chunga 2023 a patna gen theina in to na ho mi khen khat hi a hei jong ta dewa hi in tu nai cha hlamasa jong chu date 11 January a jong chu ta chanu khat mei te hon gal boy laya anasu se no anasu gen thei ta na hinga ahin la hingdo zo talawa anamo lim hlamasa 11 a chu
William na kin ho zong ana hi in hita chu lamasa chan ge ya zong chu igen thei I ha sat no e na su gen thei na ho chan ge victim jing na lai hi in a hin la tu ni hi a hei tampi hi che ho sumil zong hi tampi ke a hi ta ji chun neu cha inung gel do thei na de win kuki nampi gen thei na hi ga nong vet lew hen mei te ten kuki cha te Manipur gama kona idel do lo wa hi le thinglang ho hi e ho ki chang thei lo ding hi ti a hi tha chimit ding in a go no wa in I lo ho in a hal pi wa hi ta chu inei I go ho zo siu jong hi anakil ho mang wa hi in a hin la Manipurin India to merger ahin bol India hung lut na India gamin ahin hop zawa jong hi thinglang gam hi Manipurin an ho poi ti hi record phate ta a hi in ahin la tu ni chan ge a ku ki cha ten hi ta mei te hon igam ho nung lo na ding a hi lo le igam ho la pi na dinga eina su gen thei naw ine I go in hal tum pi wa in I lo ho e chu pi na ho hi isu melo hi tam ti hi gel do thei tam pi ta in hi ji chun inung gel do thei na diwa hi chi in I lo ki hal na ho gel do hi tin hi chi in I lo ahung ki hal zo ba inam mi pi nu mei nu naw tam pin gen thei ha san na jing an zan an nelowa zana hung zam do a gamla a na khosa a gi na ding hlun na ding helowa gamla I khosa na ho tu ni a hi isu melo hi tam ti zong hi kanami te henga koison kabol no min asun azana in azam laiwa pathinin eilung se na go azu sa pon hi zong le gen thei le jeng vin ne la cha nei lawa icha inaw teo anakawa ni ta chu gen thei ta thinglang again asu ato lawa lam in a zot nawa ki hin so na dinga ihung jam lai hi isu meloi tam ti jong hi ka sei do no min hi in ilo ahal ke wo hilovin isopi isangam inu inaw icha ite ho e tha pi wa along ho zong lado thailo hela ni izat ham khat I umwa hichiwa pan ihin la wa thakhat na hung din khom wa government pressure ihin bol wa central government in pan ahin la a hichiwa ithilong ila do lo ho igam inama dinga anamo lem sa ho lado thailo hela yum na ho central government pan la na zala ihin kila do wa Kangpopi district ahi in Churchanpur district ahi in hita chu imi isa te ho ihin kila do wa ina vui lem na ho igam ina ma dinga thisan anaphal ho tu ni ahi isu melo hitam kanami te ho kitha gel ki no hite hichi gen thei ta ihin tho na jalwa igam sunga inam sunga mipi thalhenga representative a imanu kuki MLA na kuki MLA hon pan ahin la akit nova meitei government to cheng khom thei vai hom khom thei ka hita po ve tia thulu na ahin neiwa separate administration ahin bolwa meitei ho to ki khendan na khat I bolwa hi le inam pi dam loading a hi tia separate administration ahin thumwa hichi ahin thumwa patna tu ni chan ge a mi pin jong pha ki sa ki pet cha kilam hla hi in ahin la tu ni a hichiwa mi pi representative ma panghon hita hi inam pi azol ma hi le chun mi pin iti kinep na kinei thei ding ham ti zong hi leader hon ikigel phatno ngai adi sana MLA kuki MLA ho ikigel phatno ngai hi hichiwa gen thei ha sat na tho mi hlam kew a hi po in I MLA ho na san ke zong ana zep mo wa na zep li le lo a hi in tu ni a hi igen thei tho na ho I ha sat tho na ho gen thei ha sat na ina to na ho isu melo hi tam pu hichiwa pu MLA valte zong hi I chan ham khana na vo wa tu ni chan ge a hi normal thailo wa hi MLA ho na san ge in zong gen theina I to wa hi in a hi le tu ni a I decision la ho hi di mong hinam ti zong hi
Kuki MLA hon pateta ai ki gel lova inam gen theina le inam pumpi ha sat noi igel do phat no hi tai tu ni anang ho MLA na hi zi a hi lova hi le government servant na hi zi wa gen theina hi povin Kuki na hi zi wa gen theina hi vi ti zong hi igel do zemo angai ti zong hi ka sei do no min hi ta chu MLA hon separate administration ahin phone partner vin mấy tay Kuki gama hong lut thei te loading ti a hi nu pi hon ta chanu hon pan ahin la wa asun azan lova buffer zone na hong lai lut ding ho analam tinova asun azana hita chu thosi hi han a hi lo la thokang hi han go hi han ni sa hi jong le hita chu go le dai kai jong le pan ala wa bu ho ki son wa pan ala wa Kuki cha te atuma ikiwai po lo wa hi le ikihin so thei lo de wa hi ni cha inaw gen thein ho hi tu ni a hi I kha do lo wa hi le I chan ham khana I gen thei de wa hi ti a hi asun azan lawa no pi ho ta chanu ho no pi ho I ti tiang la nunga ho jong tam pi zaw a hi zi in ta chanu hon pan analavin igam sunga mei te honglu theilo na dinga pan analavin mit na mu theilowa ta chapa hon jong a khut na thal choya hi ta chu aning lang khana ya agat na wa buffer zone phateta ki sima ki gat na ki pang a hi in tu ni a hi isu melo hi tam tu ni a ki chamkit ding le tu ni a gen thei tho kit dinga hi ikipi do no mo hi nam ti jong hi ikido phat no hi ta in mei te hon ei bol no hi ga veleu chun mi khat si a hi in anop phat le UNLF mei te thing no ya pang anop phat le mei te commando a pang anop phat le mei te police a pang anop na a hi ta hi zawa a thal ho jong hi thing noi lo government lo ti a hi pan anala wa inei igo ho zo se e ho pi wa I in dal ha na ho I in mun dal ha na ho wa I lut no wa inei igo aphalai lai ho akit ho do wa se pei banga ki se mo wa gari za chom ki se ma Kuki cha te that chimit dinga hung ki got je wa ei ho Kuki cha ten a hi the a hi le administration Manipur administration hi ta hi pi a hi le chun ki gen thei wal ding a hi zi chun PR thu mo hi ti chu president rule thu mo hi ti a chu Kuki cha te ki nop to na dung zu ya chu PR anaki thu ma hi in president rule ki ti pa hi Kuki cha te ki hin so na dinga hi na thu mo hi azi chu veleu chun mi khat hoi ta ki check ta lo a commando a jong zaw the a thing no ya jong zaw the anop na a zaw the a hi pha na chu Kuki cha ten Manipur government kata san ta po ve ti a chu Manipur government jong hung ki do hila pan hung ki la hi in Manipur government in hita chu center a ko na jong hi kagam sungu aboi tai bulletproof ka dei ve ti a jong hi bulletproof gari I za nam kha jong hi center a ko na anala wa hi in ahin la hi chi hi Manipur government adinga anakila a hi in ei ho gam sunga jong hi tu ni chan ge Manipur government function na lai a hin a hi wa nga chu al asi nei dan wale alang nei dan chu I vet na hi le chun hi chi to bangal man cha hoi ta la ho hi tu ni ai ho Kuki nam sunga jaw lo wai Kuki area sunga hi chi to bangari lo wai ipj nam tile si nei na nei ho hi so government amina Manipur government a hi wang wa chu ei hoi Manipura isim tha lo hi hi je a chu e hon hi chi to bangari ho hi anaki nei zo lo ama hon hi chi hi galboy na a hi lo le government za dinga anala awang wa chu mei te hon a za wa arambai tengol ho na su ha no wa ta chu commando thalenga jong hi arambai tengol lo summa pi wa a hin so lu wa Kuki cha te that dinga hung je wa chu Kuki cha ten mei te government kita san thei te lo hi ji chun mei te government akisu manglo wa hi le Kuki cha ten I chan ham khana gen theina I to de wa hi ji chun agam sunga hi PR hen ti a chu PR hi nasata ina thu mo hi in ahin la pe na wang chu ina mu zo po win hi zong le
pathin hi nga phateta atawna in a nevin in a thumovin a hi le tu ni a hi igam sungova meitei government thalenga hi center government en vai a hop ze a chamna lungmona niau cha hung thei a hi in a hin la tu a jong hi PR jong le phateta a e hon hi chi PR hi imang cha thei ta povin protest ball na ding a hi lawai le ki phin na cha chom chom again thei na ho hi phong do hi ten center government head sa hi ti wa hi le ki ball man lawa tu a hi Manipur government hung function kit ding a hi tain hi chi center force ho a hin la do wa Manipur government in vai a hin hop kit na hi la chun masanga itho sang wa gen thei zo a hung gen thei zo de wa hi ti jong hi ka sei do no min hi ji chun kanami te ho pan phateta in law hi tin i gen thei na ho nong gel do hi tin ipi bola PR ki thum ham a hi lo le PR je atuni chan ge ya lungmong ta yum thei a hi in Manipur government hung ki form do ta hen lang hi le 2023 ai gen thei na ho chu i ma cha hi loading hi chi sanga ho zo chu Kuki cha ten in to thei wa hi ti a hi za chu tu chunga popular government form na ding jong hi ki dei lo a hi ti hi ki sei do no ma hi tu hi neu cha lung thu meetinga thu thu na ananei resolution ananei na ho hi ga ve lo hen adang tampi jong chu nan te hi jong le apoimo neu khat i ga he thei deu le tu chunga thil dan ho to ki relate na hi ga ve lo chun new government tha ake form dinga hil written commitment center government hi hen state government hi hen written commitment khat ni pi lo wa hi le kei ho ku ki cha ten government tha form na dinga pan kala lo de wa hi chi jong chu tu tanner sunga til hen tu tam sung be a hi commitment nei bol pe deu hi chi chu a hi le chun government tha form na ka zaw de wa hi a khoti lo wa hi le ka zaw lo de wa hi ETM khana government hong ke form te ya ke ho thu thu na hi akipom lo wa hi le chun ka pan na wa ko na resign ka ki bol deu ka pan munu ka nga de wa hi ti ho chan ge hi thu thu na na hi so hi hi wa nga tu ni zan hi a thil so ho bang chu i ga vet na hi le hi chiwa i thu thu na ho hi hoi lang ge hi tam a hi lo vai le tu ni a ku ki cha ten gen thei hi chan ge hin tho wa ha sat na hi chan ge hin tho wa center government hinga thum na inei ho hi tu ni a hi center government in ipi agel ta dem written commitment ti a thil thum na in a nei pau chu hoi lang ge hi tam tu ni a hi chi written la hela assembly a government form dinga iga ki pe lu ta wa hi le chun center government hi nga hi ku ki cha ten thum na ki nei kit han lang hi le ingai hla pi na dem i ma cha i sa lo na ka wa ikitep na ho jong isu bul hit lo wa hi le chun i chan ge ya center government in ku ki cha te a hin na sa na dem ti jong hi igel phat no hi tai ti hi ka sei do no men hi chi hi nam lam kai khat status a hi in aman asai na chu tu ti chu zan hi a status a hi ji chun tu ni thu kaza tabang kaza sang in mail heigal a chun mei chang khatna thileng nop kasa zo ding a hi ti hi chi a hin adang tampi zong a sain a hin la iga a he thei deu khat chu inam lam kai khat inam se pei lam kai khat in hi chi to banga thu a sai hi po nat ka sawal in hi chi ji a hi inam sunga nam se pai ake a hlom cha ki khen za na ho hi chi hi a hi ipg nam tile leader khanin anoya apan khom pi ho lungel ipi ham ti ngai to talawa leader ka hi a hi lawle keima a hi ti lungel khat nei ya inoya hon i tabang lungel aneyam ti don talawa eima lungdei banga vai i hop ji wa hi chi to banga thingnoim ki khen za na group za chom hong so do na ho hi chi ho ji a hi ti jong hi ka sei do no men hi tu ni a hi leader khat ka hi iti a hi le i leader hi na a imi pi ho inoya hon i tabang
lungel aneivam ama ho to kinop to na ineiva thulu na ineivam ahi lova hi le ama ho het sa lo hi la pan ila ji mong ham ti jong hi ikigel phan wa hi tu ni a nam Lamkai hon jong in nam sepai ho ahi lovai le i chapang ho ti taw te leader ho dinga na chapang ho lungkim na bol hinam ti hi na kivet che no angai a khuti lova hi le chun inam sunga nam sepai ke na hi aban bana hong to be na laiding eile e ki ka ki tha na ki mat na ho jong hi tampi hong to khading a hi hizi chun inam pi lung laina Lamkai khat hi a nam Lamkai khat hi a hi le chun kanoya hon i tabang lungel ane vam ama ho lungki mo hinam ti ho jong hi ivet zemo angai a khuti lawa hi le chun e ho ki ka boina za chom hung hlun pe na lai ding hi ti jong hi ka sei do no men hi chiwa thu ki ji ho jong hi ivet na hi le chun inam pin i thu thu na ho tua Lamkai hon pan ala na chungu wa hi mi pi alung kim poi la som thum le lani sunga gen thei ha satna in to na ho hi tu ni a Lamkai hon inam pi azo do go no hi tam ti ho chan ge jong hi thu tam pi akita do in a hi theya hi le inam sung dam thei na ding le inam sung ki to na dinga hi pan ila khomova lungel i ser khomova hi ta chu nga lam i zot te wa hi khutilawa ke leader ka hinai ti a ilungdei banga nampi ipui go na hi zong le i nampi ipui go naw itup idoi ho ilun lo de wa hi ti zong hi ka sai do no men hi hi chi chan chu tu ni Kuki news mang cha a holim na in nei thein ho le MLA ho pan la dan a hi lo le Meitei government sim do na dinga koi in kinop to na nei ham a hi lawa hi le i chan ge ham ti hi i hin phon the ho hi chan chu hin tin tu ni chana hi center government na ko na center BJP headquarter a ko na thu na ho in se wa hi in a hin la tu ni chan ge a hi Manipur gam sunga ama hi hichi mong a hi tai ti a hi ngap det na ot taking ki ti ho hi nai lo wa hi in hichi chan ge a hi ot taking chan ge ai Kuki cha te Meitei gam sunga galeng lu na ot taking za chom a hin bol wa hi le wang chu inam sung hi dam lo ding hi ti hi aliena pa na ni au chan ge in her so ke wa hin hi ji chun inam pi ki thu na le inam pi dam thaina ding hi Lamkai hon igelo angai ti hi tuni holim na inei nawa in sei te wi chan chu hi tan te tuni Kuki news in ve an ngai ho zo se na chung che uben ka ki pa in na bon cha ven pathin in phat thei na bo jing taw han Kuki